Eksplozija u kojoj je oštećeno vozilo zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona Ive Tadića, koji se u tom trenutku zajedno sa svojim stranačkim kolegom Perom Mamićem i nalazi u automobilu, za ovu političku partiju je djelo terorista. Ako na službenom parkingu ispred službene institucije najvišeg zakonodavnog tijela i najvišeg izvršnog tijela vlasti u nekom prostoru, evo konkretno Zeničko-Dobojskom kantonu, se dogodi eksplozija, vi možete procjenjivati šta je to. Mi u ovom trenutku procjenjujemo da se radi o terorističkom činu. Očekujemo i tražimo svi za to nadležnih institucija sustava brzu, odgovornu i profesionalnu istragu te otkrivanje uzroka, povoda, izvršitelja i naručitelja ovog terorističkog čina, kako bi se izbjeglo dodatno uznemiravanje javnosti i bilo kakvih i bilo čijih špekulacija. Dosadašnja istraga u ovom slučaju nije ponudila odgovore na pitanje o uzrocima eksplozije. Policija naime nije mogla utvrditi da li je uzrokovalo aktiviranje neke naprave ili se samo radilo o pucanju gume na automobilu Ive Tadića. Dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Zeničko-Dobojskog kantona danas je donio naredbu o vještačenju pronađenih tragova sa lica mjesta. Vještačenje će se obaviti u odjelu za forenziku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu. Predistražne radnje su u toku. Poziv istražnim organima da u potpunosti rasvijete dešavanja vezana za eksploziju na službenom parkingu kantonalne institucije u Zenici uputila je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.